Guys, cycle ya professional ni ile ile, yani ni ile ile. Yani utatoka hapo utaenda sehemu nyingine, you might meet the same person ambaye ulimmeet katika ofisi fulani. Labda umehama, katika kuzunguka tutakutana tu. Yani unaweza kukutana naye at one point or the other, kwa sababu chini ni ile ile. Yani professional na kazi zetu hizi, unaweza kujikuta at one point or the other umekutana na mtu ambaye ulimzingua ofisi A, unaenda kukutana naye ofisi B. Ndio maana tunasema just be good. Yani just be good, you're not losing. Being bad, being weird, being mbaya, unawafanyia watu mbaya, unaweza kujikuta unaingia kwenye mazingira magumu, kwa sababu unaweza ukakutana na hao watu. Hata kama unahama hiyo ofisi, be good, unakwambia usijimalize. Yani acha kinafasi cha kusalimiana na watu, acha kinafasi cha kuangalia watu usoni, kwa sababu seko yetu ni ile ile. Unaweza ukawafanyia ubaya ofisi A kwa sababu tu umejua una bingo la kwenda ofisi B. Trust me, life litakuumbua. Utaenda ofisi B, utakuja kwenda kukutanishwa na ofisi A kwenye vikao vyako huko. Mimi nimeshakutana na kesi tofauti ambazo nilitoka ofisi fulani, nilishafanya kazi na mtu fulani, na kuja kwenda sehemu nyingine ambayo siko nilikomwacha, na kukutana na huyo mtu tena. Kwa sababu tulikuwa tumeinteract vizuri, tumeishi vizuri na tumeachana vizuri, mapokeo yanakuwa mazuri na nahudumiika vizuri. So be good, professional, dunia yetu ni moja. Ciao.